Lakhipuronline puthokchaba January gi tang 18 thangje numit ki Khomjinba Pao tabirasi ahanbada maroi papaw project sadbhavana hodokre secretariat ta panduna leramba file kutingmak loisinana pandam thamkre Mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sarma hayeng Lakhipur da laktuna Sahid Nandachan thongi urep yung tamlagani Jiribam Kendra dagi karakhiba Muhammad Asabuddin MLA pham thadokre Sipoi Mutiny Memorial Protection Committee gi Executive Committee gi miphamama Binakandi Part 2 da pangthokre Manipuri Chanura ai bilup kasarna sagnai rabi ai bi MK Binodini ki chahi chama suba mapokomon thoram pangthokadori Kanglaipak Manipur asi Mahabharat ki matamdagi hauna Bharat ki puari da saruk yarakhide haina sikona phongdorakre Lamgi compensation pithok tabagi mayokta Imphal Jiri Lambi National Highway number 38 ki lambi da ban chathakre amasung Assam da miyoi lisingani chanipan ga humphuma thoi gi masada COVID ki anuba case thengnakre Laichada sinangarang miyoi kunma thoi sikre Haujik mapungoi ba paw tabirasi Project Sadbhavana hodokre Secretariat ta panduna leramba file kudingmak loisanana papandam thamkre Assam Secretariat ta panduna leramba file kudingmak mathang chahigi megi tang taragi manungda loisanaba CM Dr. Himanta Biswa Sarma na phongdokre Project Sadbhavana hairiba thaurang asigi makhada chaurakna case lakh mangarom loisan mangam lagani haina CM na phongdokhi hiramasigi matangda portal ama hangdoktuna panduna leiba file singi matangda tangdangba khanghalagani hairi waphamasi mahagna Srimanta Sankardev Kala Khetrada ngarang Sadbhavana project hogdokpagi thoramda wanganglatuna phongdokhibani lagliba February gi tang amatagi masi thabak oina pakhet pa horagani Mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sarma hayeng nongmaijing nimita Lakhipur subdivision ki manung chanbada Naga Punji da laktuna Sahid Nandachan Bridge ki urep uyung tamgadawri Sahid Nandachan thong asi urep uyung taroba matungda CM Dr. Himanta Biswa Sarma na Lakhipur Earl Higher Secondary School ki field da pangtokkodoriba miyam gi oiba mifam amada wangangani hairi thauramda Lakhipur ki MLA Sri Kausik Rai amasung MDC ki chairperson Rina Singha yauna atai makok thongma miyoi kaya su saruk yaragani panbayai haukiba November da Sribar GP da pangthokiba thorom amada MLA Sri Kausik Rai na tha taruki manungda thong asi saba loisingani amasung thongi nakanda Nandachan gi statue amasu sabagi wafam phongdokhiba laikrabani Jiribam Bidhan Sabha Kendra dagi karakhiba Muhammad Asabuddin MLA pham thadokre Thajaba yaba paw amagi matungina mahak Janata Dol United ta yaukre hairi Muhammad Asabuddin na MLA pham thadokpagi aiba cherol ama Manipur Bidhan Sabha dagi thokre Manipur Legislative Assembly gi cherol adugi matungina January gi tang 19 dagi Jiribam Kendra si MLA pham hangba Kendra oire haina lokthokre Sipoi Mutiny Memorial Protection Committee ki Executive Committee ki oiba mifam mangarang loop ki President Yumnam Manina mifam mapoiduna South Barak Rural Development Agency Hall Binakandi Part 2 da pangthokre mifam asida haukiba January gi tang 12 da pangthokiba chamaga humpu manga suba Sipoi Mutiny ningsing thorongi jaga chadingi matang da khanaki mifam gi ahobada loop ki Secretary Taurangbam Nogendra na miyam taram na okpaga loinana jaga chading pathoktuna tahanki miyamnasu amato oina ayaba phongtoknaki matungda nongthombam biren yumnam Nadia Chan Kaisam Biren Kaisam Champalanga chingba miyoi singna wangangki aroibada committee asi register taunanaba miyoi mangana saba sub committee amasu semki loinana local MLA ga unaduna mafam asibu semga sagana bagi matangda khananaina ba haina lepnaki hairi Manipuri Chanura ai bilup kasargi nipan suba chahigi mapok kumon thoram amasung awang nungpok Bharat ki saknai rabi aibi MK Binodini gi chahi chama suba mapok kumon thoram lakliba February gi tang 3 nongmaijing numit Khorirol Sanglen Lakhipur da pangthoklagani thoram parengi matungina MK Binodini gi punsi amasung sahitya gi maramda khananenagani thoramda Lakhipur gi ZPC Kabrabam Ongbi Anita Devina athoiba mithung oigani haina Manipuri Chanura ai bilup kasargi General Secretary M Sobita Devi gi cherolamada phongdorakli Kanglai khunai gi sitharuraba loan inat amasung lining chingbagi hingat ihau kankhat hanba haibasi kanglai chai khoi gi mangda taraba tangai fadraba topom thokpa thodangni kanglai cha singna aikoi mitai ni aikoi isagi irol iek
लाइनिंग इनाट की ओइबा चटनरोल थौरम परेंग सुना लेजै अदुना अखोइगी हानगी लिचत्ता निंगतमना हगोट कांखटपा ngamnanaba honajabagi अखोइगी हक लै हाइबसी निंगसिंगबगा लोइनना मिकअप थोक्तुना लमगी सन्नमची सांगनिंगबगी थौंग थादोकपगी मतम ओइरे हाइना साउथ ईस्ट एशिया कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन सिकोगी सेक्रेटरी पब्लिसिटी थांगजम इनाउचाना थादोरकपा चेरोल अमदा फोंदोरकले चेरोल असिना मखा तारादुना अदुंगै की कंगलैपाक ngasiगी मणिपुर की मितै फुरुप नेशन असिगी मनाट अमसुंग लाइनिंगी टॉप टॉप मसक लेजरगे अदुबो लाइबक थीबदी मितै अयाम मपानगी हिंदू लाइनिंग लहुनखिबदगी फुरुप की चनरोलदा मरिंग मरांगबा हौरखि चेरोल असिना मखा तारादुना हाय इरमदा मसिदा नौना थोरकपा लाइरिक सिंगदा मितै अखोइगी इपाइपु सिंगबु नत्रगा पुन्ना लेमिनरिबा अतै फुरुप सिंगबु खोंगाउनबा मोंगदा सेरान तुरान मखा ताना अरानबा पुआरी सिनबिरकनु मसिदा लाना लाना चटखिगनी हाइना फोंदोरकले हिंदू एरियान की ओइबा महाभारत की लान तौद्रिङैदा मंगोलोइड मितैगी मसागी ओइबा चनबिदा यामना खुमांग चाउसिनना निंगथौ पानबा लेबाक ओइदुना चाहि लिसिंग कया पालकलबनी हाइना चेरोल असिना फोंदोकलदुना हंदक हराउरौदा मोहन भगवतना लाइरिक फोंबना चिंगबा थोरममदा अखोइगी इरमदम कंगलैपाक मणिपुर असि महाभारत की मतमदगी हौना भारत की पुआरिदा सरुक यादुना अमदि कथोक्तुना लाकली हाइबसी महाकी हेंजिनबा वाहिनी हाइरी हाना ममांगदा इखिबा फोंदोकिबा अरानबा वाफमसिंग अथुबा मतमदा सेमदोक चुमथोकबियु नत्रबदी सिकोना मिटिंग चंगलगनी हाइना चेरोल असिदा मखाताना फोंदोरगले विलेज अथॉरिटी चेयरमैन काउंसिल VACC की विलेज चीफ तरानिथोइना फाइटोल सेगमेंट दगी सिबिलोंग विलेज फाउबा नेशनल हाईवे 53 की डबल लेन ओइननबा खुन तरानिथोइ की लंबी चौथोरकपदा सोकपा लम अमदी यूम सिंगी पिफम थोकपा कंपेंसेशन मतम कुइना पीदबगी मतंगदा जनवरी की तांग 23 की अहिंग नोंगयाइदगी मतम कक्तन नेशनल हाईवे 53 ता टोटल शटडाउन की खोंजंग चंगसिनबा हौख्रे बनसे की मतंगदा विलेज अथॉरिटी सेक्रेटरी गोइनांगलोंग विलेज एल पानमैना विलेज अथॉरिटी चेयरमैन काउंसिल VACC की विलेज चीफ तरानिथोइ की महूट सिंदुना असुमना हाय अखोइदा पिफम थोकपा कंपेंसेशन असि पीदना लेरकपा असि चाहि 9 सुरे मक्रू थोंग संकाबा मतमदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेनसु यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरीदा पैसा पीरे हाइनसु फोंदोखिबसु लैख्रे अदुबो ngasi phawbada aikoibo atombigi machagum tauribasi nungaite maramaduna aikoina banasi tawbani haina phongdokhi 12 villages Barak to Phaitun Pao se aikoigi nation highway double lanes ki se hojik phao phangdriba 9 years oikhre chahi 9 oikhre aduna ngahan aikoigi chi CM na makru thong gi inauguration gi numitusu mana haikrabne aikoigi compensation से फंग्रे है ना अखोइगी यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी लाकपा मतमदा थैंक यू है ना पैसा से लाखरे है ना हाइग्रे हौजिक फाउ खुंजा मियाम की से हौजिक अफेक्टेड विलेज सिबिलोंग दिगे हौना फाइटोन फाउ 12 villages लाइबसे हौजिक फाउ फंगद्रबा अदुना अखोइना ngasi नेशन हाईवे बुसे बन ब्लॉकेट तौरिबसे मसिगी मतंगदनी आसामदा हौकिबा पुंकोन मरिदा मियोय लिसिंग निफुमाथोय चामगा कुंथ्रामरी टेस्ट तौबदा मियोय लिसिंग अनिगा चनिपानगा हुमफुमाथोय की मसादा कोविड-19 ना नाबा थेंगनरे पॉजिटिव होइबगी चांग चादा 3.83 ओइरी कासार जिला की मियोय अमा यावना लाइचरसिन ngarang मियोय कुनमाथोय सिकी फरकपगी चांग चादा 43.3 अमा ओइरी मणिपुर की हक्सेल लोइसिंगना थोकपा पाव मतुंगिना मियोय चमब्रिगे 52 की मसादा नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबे थेंगनख्रे पॉजिटिव ओइबगी चांग चादा 9.9 ओइरी लाइना असिना ngarang मणिपुर दा मियोय अमा सिकिबगा लोइनना सिकिबगी अपुनबा मसिंग 2,963 सुख्रे अरोइबदा मरुइबा पाव अमुखन्ना प्रोजेक्ट सद्भावना हौदोख्रे सेक्रेटरिएट पन्दुना लेरंबा फाइल खुदिंगमक लोइसिननबा पांदम थमख्रे मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा हेयंग लखीपुर लाक्तुना शहीद नंदचांद थोंगी उरेप युंग तमलगनी जिरीबाम केंद्र दगी कारखिबा मोहम्मद असाबुद्दीन एमएलए फम थादोख्रे सिपोई म्यूटिनी मेमोरियल प्रोटेक्शन कमिटी की एग्जीक्यूटिव कमिटी की मिफममा बिनाकांदी पार्ट 2 दा पांथोख्रे मणिपुरी चनुरा आई बिलुप कासारना सगनाइरबी आईबी MK बिनोदिनी की चाही चामा सुबा मपोक कुमोन थौरम पांथोकदौरी कंगलैपाक मणिपुर असि महाभारत की मतमदगी हौना भारत की पुआरिदा सरुक यारखिदे हाइना सिकोना फोंदोरख्रे
लमगी कंपेंसेशन पिथोक्तबगी मायोक्ता इम्फाल जिरी लंबी नेशनल हाईवे नंबर 53 की लंबी दा बन चथखरे अमसुंग आसाम दा मियोई लिसिंग अनि चनिपान गा हुमफुमाथोई की मसादा कोविड की अनुभव केस थेंगनखरे लाइचर असिन ngarang मियोई कुनमाथोई सिखरे लखीपुर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की खोमजिनबा पाव संदोक जबा ngasi gi oinadi matang asida loijare।